Voini December ni somni pariat kumsang ni somni pali inri ni ania in zavain si baile vekule scooter manga chesualna thi PBL khroimoy kumsom thum paruk husband of bek than hliri zemabok south chu December ni somni paruk sang ni somni pali zandar sarile chan ve khan scooter a chesualna wangin a thi thudon danin PBL khroimoy khi apa dam lo zual dewa wangin anaunen scooter mangin OIM kol lai oxygen buran la berotlang peng bulkong chawa an tlan chu scooter in a zawlowa an che sualani lal khroimoy hi oxygen burina delni in an soi vandoina tok ta kan lain tin kan khoi tak zet zeta thlamong takin chol sela ti chona kalsan ta ka chung kole ule naute pathian in thramonin ompuimol rose tuna news dang ilongai thave thuang Israel sipai te chuan be pui thak chunzom zelin Gaza marlama dam noin la chun an hal Gaza correspondent pakhat soidanin tual chung thunei tu ten Israel sipai te chetna na satak barbaric action tia an soifo thin thana mun Kamala tuan hospital wat te chu Israel sipai te chuan an hala atamzo ka chiatna na sataka thlen ti asoi Gaza Health Ministry chuan hemi chungchang hi soin Israel sipaiten Kamal Atwan Hospital a thoktu mitam tak Director Husam Abu Safia Potelin Thuzofia Turin an shwai ni na tarlanga Israel sipaiten tharum manga medical facility anten fai nuwa damlo tam tak chanchin shiat alanilaw UN World Health Organization WHO chuan Israel in Gaza Health System Gaza Hospital a beina chu Palestinian mi sang tam tak ta na thitura shemna death sentence nen ai nang reng thua soi UN's Agency for Palestinian Refugees UNRWA chuan Gaza anau senten thomnolum an nei mu mal lo wangle khowot tak an tor mek wangin Tranpuina Humanitarian aid luan swatir ngal turin Israel sarkar ne na angen Israel in Gaza a be nakal zela hian October ni sari kumsang ni somni pathuma tangkhan Palestinian mi singli sanga zali somthum paruk an thito a mi noi khatsang riat somthum pariat chuan liaman tuar to bok ani Israel in do thlona te chuan Yemen airport lianber chuan boma hetia an be lai takhian civil airbus 320 passenger zatam tak chuan mek na chu aron tum thamek ni in UN official chuan asoi Yemen a UN top humanitarian official Julian Harnes chuan ningania Yemen khopui sana a international airport a Israel sipaiten thlo theina manga be puan thak na Panhi chungchanga thilthleng hlaom langsar tak pakhat chu Yemen Airways thlona in passenger phur chunga atum lai mek takin airport control tower ti chiatani na chu thil hlaom takani thosoi ve bok wani thlak takin chu thlona chu him takin atum theya achunga chuang te po him takin an chuk thei boka ma se engamo thleng zau palta se an zawai nu na ta na poi theile don ani ti in Harmis chuan soya he thil hi WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus helai airport launcher anom line athleng ani he thil thleng wang hian UN Humanitarian Aid Service UN palai mi somni velzete sana tanga thlo chwatir turboi puitur crew member pakhat chuan liam atwar ani Israel in abeina bom siper sharpnel wangin akea liam na takatwara thisen po hlonual ti Harnis chuan asoya liam twar tu he crew member hi Nimin zirtop ni chanhua khan Jordana enkol turin an chuak theya operating control tower omloma se Tedros le UN staff dangtinen an thlok chuak thei thoti kan tholak na chuan atar lang ani Yemen khopuya thlona manga be pui thlak na tharlam tak athleng Israel thlona in na sataka be pui thlak no tanga ani khatna Yemen khopui chu thlona mangvekin abeya Iran thlo phu thi helhau chuan ton haya be pui thlak na thlenga hian US le Britain chu amo portu bera an pu ani huthi thu chwa chuan Israel be pui thlak na thar bera hian US British enroll na lian tak wanga thleng ani zian tar langa Yemen khopui chunga thil thleng mutu te point bom puak au ngei thon report bok ma se Israel United States le Britain lamatangin thu chwa sha tur ala omlo World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan ningania Israel in Yemen airport lianber thlo na manga abeina na sat tak atanga adam chuak thei chumak ati hial mai
Tedros hian Reuters News Agency hena ashildanin Israelin beipuen thlak chungchanga shatirna pakhatma adonglok loti asoya abulnaya bumpuakri anasa emembuka direct hit atwar lo chawani Tedros chuan iwena athopuitenen da kar khatvel ze chu Yemen airport a hian an tanga drone ni om tak te chu an chungzona athlokri an sha thei tho soya heian open fire akalpui mayang ti lo thonna lian tak siamani ati airport terminal a thil chizinga hian Tedros le athopui te chuan missile puak them chi sang an muni WHO ho tu chuan Yemen a azin na tur hi wantlang sha ta lo share to ti soin civil infrastructure be ani tamai chumak ati tho soi Tedros chuan ka omemo omloe mo poni se civil airport hian ven him amamo tak zitani ati soi chunjom zelin ka thopui pakhat chuan thena chu khap khat chawin kan pumpel ni na soi hiala ke hi mishing pakhat ve mai kani chu wangin hetiang anga ni tina buaina tok mek tu te torna hi ka she thiamin ka torpui tak zeta ani ruput mang turpo ka sha thei phani ati bok Israel sipaite soidanin an air defense system te chuan Yemen atanga missile lo thlok te chuan Israel ram aron thlenmain an lo kap tlaman ni in an soi he thil thenga hian Israel ram hun then kata siren ti ri kania he hi nizan thil thleng ni in Yemen Houthi fighter ten he indona na satakara Gaza a Palestinian mi puite an thlopna ni in Israel a missile drone an man chunjom zelani missile ka chwa nung ber hi Yemen rambe pui thlakna zanni na boruak kara athlenga he hi Houthi te chuan US le Britain enroll na ina ashin chwa ni thu soin mo phurtua an pu ninga ni khan Israel in do thlona te chuan Yemen ram pum mun sang an kapa kan soi to angin sana a international airport po kapin an beitel bok Houthi fighter te soidanin Israel in Gaza a be pui thlakna ti top ma chuan an be chunjom zel don ti an soi ve bok ani Organization of Islamic Cooperation OIC chuan Israel sipaiten Gaza marlama Kamal Atwan Hospital hala hospital staff te chhuati ran ni bok wangin khovel pum huap te lo shia ta tan an tlangau pui ani OIC chuan he damdoi ina be pui thlakna chodem thu soya he thil hi Palestinian mi pui te chunga leiluak taka indona kalpui le a hu hawa in swatna genocide kalpui mek te ti punna ni thu soi Israel sipaiten health sector hospital hual chep beile medical staff damlo le liam twar an man na te chuan International Humanitarian law thom tele UN Charter le resolution kain hoite bo chhian na langsar takani thu OIC chuan war takin atlangau pui mek ani he pol hian Israel sipaite chet na hi ti top nga tur le permanena ti top turina phut boka medical staff dam lo le hliam tor te chunga zana lantir ani theina na ngen tel bok Saudi Arabia Jordan le UAE sarkar te puin Israel sipaite che dan chungchanga hian lung oilo na lantirin heng thu hi an thedar theu bok ani United Arab Emirates chuan Saudi Arabia le Jordan tenen thukhat wanin Israel in Gaza marlama omdam doin building la omchun Kamal Atwan be na chun na takan dem thuan soi online alung oilo na anti chua UAE Foreign Ministry chuan Kamal Atwan Hospital be na chun na takan dem thuan soya International Humanitarian law bo chhiana ni thule Gaza Strip health system la omte chu tibik nei tum nei rana an be thule dimna tel haulawana satakati chiata ni thu asoyani United Arab Emirates chuan Israel occupation force ten Gaza Strip marlama Kamal Atwan Hospital an hal sakte damlo le medical personnel te norlui na manga an be dan te chu na satakina soisel bokti ministry chuan asoye tuna chuan Russia le Ukraine in dawna ni sang khat somthum pariat na kara thil thleng poimo lor khom te ilo ngai thak chunzomang u Russia Federal Security Service FSB chuan voin in rinni hian Ukraine Intelligence Service ten Russian officer rank sang takle war blogger tha antumna chu atitop ti apuan thu Interfax News Agency chuan atarlang Ukraine sipaite soidanin Russia in Ukraine beitura atir North Korea sipai sang khat chuang te chu an thatemo liam emo an twar to ni in Ukraine le South Korea te chuan an soi an chan na hi anasalhia alian lebok Russia sipai te emo North Korean enkol tu te mo point heng North Korea sipai te dam kho chwa na konga hian ngai poimo na pakhat man nei lo ti kan mu ni ti in Ukraine President Vladimir Zelensky chuan nimin khan
thu a soi Russia Ministry of Defense chuan nimin zirtop nia khan an sipai te chuan Ukraine chimlam khopani Donetsk biala Ivanikivka le Kharkiv biala Zarizov te chu an thunun to ti an soi ni in RIA News Agency chuan atarlang RIA State News Agency chuan Russia Ministry in Karkalta chung khan British Yam Storm Shadow Missile pali akap thania soitho tarlang bok North Korea sipai pakhat Russia tana beimek tu chu Ukraine in an thren be na hmuna hliam na taka tuara Atei ti South Korea Spy Agency chuan a soi Ukraine Air Defense chuan zankhat chungin Russia drone somthing pali ka chwa zinga som pathum te chu akap tlani in Air Force chuan nimin khana puanga Ukraine Air Force chuan Russia drone dang som pakhate chu kap thalovin an bo zui dai thu asoyani US President Joe Biden administration chuan Ukraine nena sipai chanpuina tharpek phalsak athiama air defense system po atel Kirby chuan US Security Assistant Package chu nini khatnuwa puan chwa theni abei sei thu soi Slovakia Prime Minister Robert Fico chuan nimin tlai khan Facebook a posa mi tu po in Slovakia remna inbiak na buat sai aduni chuan kanin pe ringa kanlo mi khwal bukang ati Ukraine hian US atangin liquefied natural gas batch masabera donga hei Kyiv chuan Russia ne na gas transit deal yan tak an nei zo ta ka Ukraine le European Energy Security ti chakna ta na thilpui mo takani tho soi Ukraine Private Energy Company lian ber detect chuan nimin khan United States atanga cargo masaber liquefied natural gas LNG chu aron thon chwa thuatar lang Russia ko chuan Russia in Ukraine Indona adulo na lantirna ta na a passport haltu kumsomni parukmi hlapua thiam Edward Charlotte chu kumnga le achan vechung lungina tantirani tur thua puan chu Russia News Agency te chuan antar lang bokani online na video post chungchanga Charlotte hi Volga khopui Samara a ko chuan ring tu te sa khoril ruput mang mi puima soichat na le Nazism promotion tu buaya thiam lo achantir ni in Russia News Agency RIA Novosti chuan atar lang ani Manipur Chief Minister chuan Imphal East District ka Tongpong omzenei lawa silai me puana thleng chu dem thua soi Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan voin in rini Khan Imphal East District ka thamna pokpi le sana sabi area azo kukiten athak taka silai an me puawanga security personnel pakhat telin mi pathumin hliaman torna chu poyati thule nataka dem thua soi eksa thua posa Biren Singh chuan Imphal Isa sana sabile thamna pokpia zo kugi ten an ka hliam civil mi tele security personnel te hliam torna chu nasatakin kandem ati anche dan athak takhi remna le muana ti chhia tumna ni thosoya security force dangte chu he buaina chhuana hmuna hian tirlu belngal anni thua soiboka hetiang har satnakara hian muana le inpum khatna nei a phut bok liam tuar ti hian damdoi lam tanpuina tulanga ngandong meka Central Force le State Police te chuan hetiang din munan machon huna hian inrem ne le inshia thiam na mumal tak an ne ngai ni ti in Biren Singh chuan a soi zirtom ni zan khan Kangpok P District tlang dunga tangin silai me puwa thuthar tak shiatania meichia kum upalam pakhatin hliama tuara Yangang Pokpi Primary Health Center en kolngalani a tuna chuana zia chhoto viauti kan thulak na chuana tarlang hemi ma hian silai manga inbe na mi panin hliaman tuar boka police pakhat kum somthum pasario pa ke Haridas chuan akeveila ma silai mu wangin hliama tuara JNIMS surgery te naw nei turin shwai nia tuna hian adam chhomek to ani Senapati District Manipurah zin khapna hli ani na turin inrem na ansiam Cookie Students Organization Sadar Hills KSO SH1 Nizana Senapatiya Naga People's Organization NPO Officer Senapati le Kangpok P District Stakeholder rang tenena inbiak na nei ani nuwa masona thatak an nei ti an puang meeting nei ani chunghian Senapati District chunga zinle veiwa khapna zongjong li ani theinan inrem na siam ania heian district pani in laichi na ngel hetle thazoka kalpuyani theina tura malak na atilang ni in an soi
thu chua siamin KSO SH chuan anzir lai pol le member te chu tona hian Senapati district chung le a chevela zinahim to ti antiamani he pol hian district pania member te remna siam turam malak na chulo momati thu soin he ma son na hian hun rei tak chunga insia thiam na le thoho na kong a hon nge a be sei thua soibok ani Assama Autonomous Tribal Council ho tu chuan Manipurah meitele Kuki community tenhena Bodoland Territorial Region BTR Noya Omten kumsanga zakwa somkwa chawatanga anlo tonto ang torna na satak atang khan tuna Manipur buaina hun hian rei tak chung an tuar velo na turin kuminral mange hian an buaina titop turin angen ani Pramod Baro Chief Executive Member of the Bodoland Territorial Council BTC Point Kukile Manipur ten an thuron hi an hoisanan ngai poi modulo ni ngat chuan remna le muana siam tura hunrem changanin siam dulo ni chuan eng sarkar tan po remna na tho tan har satur thua soibokani BTC hian square kilometer sangria zakwa somsari athununa BTR hian Assam marchak Bhutan Ramri district panga ahwam thung kumsang zakwa somkwa paruka namin kara buaina le kumsang ni som pania khotlang in kara buaina chuak khan kumsang ni somni atanga remna le mason na konga malak na umma se Bodoland noya mun sangsanga nun phung alangong zui rengani Manipurah nam sangsang te hian kumsang ni somni panga a remna le muana omtheinan bultran tharna siam se du pui thu Mr Bodo chuaninga ni khana soi ani kumsang zakwa somkwa paruka BTC omna community bodo ho thunei na le adivasi ti inkara buaina chuaka mi zanga chuang an thia mi sangkha chuang in an chen ne in chwa sanin mundanga an tlan chia a kumsang ni som pania bodole Bengal origin Muslim te inkara buaina chuaka hian mi za chuang in nunna an chan ba ka mi noi li chuang te chuan chen na in mumal nei lovin anom pha bokani Mr. Pramod Baro hi kumsang ni pakwa atanga kumsang ni som pasari thengkhan All Bodo Students Union ngong neilian taka president na achila BTR BTAD Bodoland Territorial Autonomous District luya hian tharum thona thleng tamjok te chu na movement le akai noi thil wangin achuak ani Mr. Baro chuan khovel mundanga po tharum thona hian angong thalo takanei thu soin meitele kuki te hian an agenda hi an thlir leta indai dan na siam that an tumanga yani ati kan khovel hian har satna tok meka khovel alum chauzel bok wangin tuya wang tel boka hrisialna lama har satna thar kan ma chon meka chuba ka nampani inkara buaina chuak Manipurah an tor mek ti top nge thul thule thalo lo om tur te tan khovel thazok kan nu chia anga yani ati Imfala mi paruk man le in mi pakhathi na wangin buaina a sosang darkar somni pali chung huam chin nei lawa general strike chuan Imphal Valley a nun phungpa ngai angong buaina sale Joint Action Committee in darkar somni pali chung general strike arot na hian kho volunteer paruk man anni na le mi pakhatha ani bok wangin Imphal Valley district panga a nun phung angong buai zwal le ni market le sumdona munte chu khar ania wantlang Lirthei service te po choltir an ngai hialbok lamliana po mi mal Lirthei claim te chau tlan mu tura ombokani Imphal West district a lamfel sana keithela ban thlop tu te chu kongpuya anpung khoma konglaya motor tire anhal khuvut fut mayani Bisnupur district a thanga lawaya ban thlop tu te chuan nor huai hot antuma lamliana four wheeler tlan mekte windshield an lo ti siat sak ani total shutdown hi zirtop ni tlaida ruka tang khan tran ania vo in rini tlaida ruka khan ti top tura ruwa manni in he thu kan bua sei hun hi tlaidar nga bor velania hemi chungchang a hian thu chiang zo kan sheman talawani tun thlatir lama khan Thobal district a salungphama police tenena aninka tumin kho volunteer paruk man annia pakhat athibok police de chuan meite volunteer paruk man le mi pakhat nuna chan hi pre pak mi le sa anni thule poisa khonluina chungchanga anin namnoi ni in an soya mase meite twal chungmi te chuan village volunteer anni miau thu soin chwa zalen ngal turin an phutani an kutatang hian ral thuam le amu an thuruk engamo zat le police ral thuam da na tanga ral thuam ruk bokte po mu chwa telani thu kan thulak na chuan atar lang khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale theite choni e